Yesu mokora. Ini YouTube guru. Kwenda kuina atau aga watu kadramenya kuri watakiria mwathani ugucamagia na Jesu mukora akoguthe biũ hana to guthetwo nĩ kĩroi nĩmonekire na tunalo kwela Facebook ya Parodi bwana. Hebu shikilia kidogo. Ni sawa, ni koroga haha. Botiga baba. Ukaha. Nikala mutumi onekane kuingire. Ugai twe Facebook live ya Parodi wathayo. Nimugwa Parodi wathayo. Nimumwendete. Nu twe TV ne yake live na Facebook live yake twikuo. Ekawega uthie hau Facebook ne yaku tondu winayo. Search Parodi wathayo. Share video no nigetha muthuri uyu onekane kundu kuingi to ko mundu na kirathimo giake America muone githe tiguo na no amune tondu waku go share githe tiguo. Haya, twende kazi. DJ
Uka. Nituguthondeka uka. Oya moko manyu na iguru guo. Murori na guku mzaya ri. Mzee wa uzito. Ugai atorio muno ni Ngai. Ugai Ngai amurathime. No ndagakura githe tiguo. Taniwe na miaka igana ria 125. Mwana wake na miaka 80. Ukiria kihinganda. Na nona muthuri ucio ari osa? Ay. Igana. Etio. Asante sana. Haya. Wapi makofi ya jelo.